algon menge tereng komme mihekos Allah Taala ge hadratuga dua dannawani algon menge duayaki ijaba vevegenwa duayakabumge ummiduga ehen namas by faharu algon menge tereng mihunna ekadaage hadratuga dua dannawa iruga e dua ijaba bumge sabab taka meduga ghafil veve faharu ade ehen namas dua kura miheka enage dua ijaba bumge sabab toga hifumaki ei waram muhimmu kame egotun ena dua kura iruga enage dua Allah Taala as-sawanikan ekadange ijaba kurabwanikamge yaqeenkan enage hituga otumaki ei enage dua ijaba bumuge sababaka vegendan adi hama egotan e yaqeenkama ekuga ekadange furiham gotuga wakiluko ena Allah Taala ge hadratuga dua dannawan jeheni adi hama egota dua ijaba bumuge sababen ei algonumen dua kura fadan algonumenge ehen amaltaka kiwes ekalaange qabul kurawwa ekalaange hadratuga algonumen kiyamanteri vegen wafada amaltakekkamuga wumaki zakariya ge faanuga duaage wahaka bayan kurawwamun Allah Taala wahi kurawwani rabbi la tadharni farda aluge veri rabbe dariyakunen ekani veri mihekkamuga timan kalege faana nulawwande ekalaange zakariya alayhi salam ge dua ijabu kurawwa wahi kurawwani fastajabna lah timan ilahu ekalege faanuge dua ijabu kurawwime adi ayatuge fahubaga ekalange wahi kurawwani innahum yusari'una fil khairat ebe kalunnaki hew kankamuga avaswe wada gannawa be kalunne wayad'unana ragaban adi timan ilahuge hadratan ebe kalun dua dannawani timan ilahu adagenne warahaba adi timan ilaha biruwati weye ehma ekalaange zakariya alayhi salam ge dua ijaba kurawwi wahaka bayan kurawwa ekalege faanaki Allah Taala ya kiyamanteri bekale kamuga wahi kurawwi hame gotan algonu men dua dannawa iruga algonu menge faafata fussewman edi ekalaange hadratuga dennawmaki dua ijaba bumuge sababe algonu mennaki faafa kurewun ginabay ehema e faafata fussawa devwato algonu menge masala ekalaange hadratuga dennawmuge kurin faafa fussawa devwato ekalaange hadratuga dannawen jehe hame gotan ehem miistakunge haajatta fudda dinuga demi tibumaki algonu menge dua ijaba bumuge sababe nabiya sallallahu alayhi wasallam hadith kurawwani Allahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi ala enage akhage haajatta fudda dinuga demi huriha hindaku Allahu Taala enage ehi terive wodigatumuga demi wodigannawai ehenkamun Allahu Taala algonu men nan ehi terive wodigatumuga demi hunnawale ginawane algonu men miistakunge haajatta gina fudda dekamuga vejjiya ei algonu menge duatan ijaba vegen dane sababaka vegen dane hama egota dua ijabu muge sababen ei Allah Taala ge mativei ismu fulutaka sifa fulutakun algonu men dua dennevo algonu menge duatan ekalange en ismu fulaka nota detin ismu fulaka nota sifa fulaka kur kollumuge badaluga nota detin ismu fulakan ekalange hadratuga dennewumuge badaluga ekalange mativeri vegenwa ismu fulutaka sifa fulutan ungeni dasko ismu fulutaka sifa fulutakun algonu men dua dannawan jehe nimmalumuge kurin algonu faha kollam beenuwa nukutayaki algonu men Allah Taala ge hadratuga dua dannawa iruga dua dannawan wani ekalangeyan algonu men beenu jefawa baikam faaluko algonu menge nikametikan ekalange hadratuga faaluko algonu mennaki evves hevek genes kanevene bay nunkama adi evves nubakame duru kurevene bay nunkan ekalange hadratuga dannawa algonu menge nikametikan ekalange hadratuga faalu kogge ehema algonuge nasehataki emmeha befulum ves dua Allah Taala ge hadratuga dua dannawa iruga mi dua ijaba vevigenwa sabab takuga hifagen dua dennevo